somdavazo Doda umdavazo. umdavazo ingoma ethe do it to me Ithi ngiphinde ah ngiphinde futhi and again yeah isimo sokuphindeka ungasabi ucela yes nama round futhi angasabeki ukuthi abe khona nje lekhaya ukuthi umphinde umuntu ushintshe nama position ungasasabi kuba uJohn 14 kuphela but nje mphinde kungabi into eyodwa yes kodwa ke namhlanje indaba esikhuluma ngalo sikhuluma nowesifazane namhlanje yes ake siyakumemona umlaleli okhoza fana nawe wena wesilisa ungahlala angisho ukuthi hamba hlala ngoba kuzokulekelela esikhuluma ngako namhlanje ngoba ziba khona lezi zinto lezi yabona njengoba ingoma ithe do it to me isho ukuthi wena wesilisa kuzofanele umenze afike kuvutho ndaba afike kulo yabona into uqala udaba lokuthi sifuna ukuya eGoli kanti uyazi ukuthi imoto yakho amathaya wakho kahle ngendlela izophela eMaranhill ayibona khona kukude yabona umqanto sephavayo njengoba kulungisa umgwaqo hayi moto isishunga elima mayishunga ku freeway ikhona nje into ethi ngathi awuhlelekile ngempela umuntu omayivele nje ikufela nje freeway ngoba nathi into ezokwenza sekufanele kuze unomasipala umehlo azozama ukuhlenga wena ukuze kungenzeki ingozi so director nabantu manjena hawu Nkosi yami sukuyashisa nelanga uyajuluka kuningi dotela namhlanje sikhuluma ngokufika kuvutho ndaba yes umuntu wesifazane novutho ndaba nje kumuntu wesifazane ngoba mshengu uzokhumbula ukuthi abantu besifazane abaningi ungathola ukuthi ukhona kubudlelwano obuhle nabuthandayo kodwa uthola ukuthi yebo uyamthanda umuntu wakhe kodwa uthola ukuthi akafiki kuvutho ndaba ngendlela alright uyafika kuvutho ndaba kodwa ezizwe engenele ukuthi hayi mina angathi lento angifikisisi njengaqala okay omunye afake enza ngathi ufikile kuvutho ndaba omunye uthola ukuthi uzwe inhlungu apretenda ngathi ufikile kuvutho ndaba ngoba enzela ukuthi enza ukuthi khona nizosheshe niqede kodwa futhi usukenzelana nawe ukuthi ungaphoxeki usukenzelana nawe futhi ukuthi akafuni ukukuluza futhi so namhlanje sobe sikhuluma ngaloko uvutho ndaba kumuntu wesifazana ngesonto lizayo sobe sikhuluma ngomuntu wesilisa kodwa njengoba sikhuluma ngomuntu wesifazana okusho ukuthi naye umuntu wesifazana it's important ukuthi azazi yena nomzimba wakhe but also nawe owesilisa it's very important ukuthi ukwazi ukuthi in fact it's for umuntu wesilisa le topic namhlanje yes ngiyafisa ukuthi uyichaze la dokotela ukuthi yini kahle ifamily organism nokuthi uvutho ndaba lo sikhuluma ngawo ocansini ubona kanjani ngoba iyaba khona futhi lento dokotela ngeke sike sakhuluma ngayo le yabantu othi yena akakaze afike kuvutho ndaba akazi kukhulunywa ngayo uyezwa abantu bekhuluma ngalento look angibulisa isithando zethu emakhaya alright isithando zethu zokhoze ezihlezi manje zisilindile siyanthanda kakhulu now if isifika ngovutho ndaba alright kumuntu wesifazane futhi ngiyathanda if sizosebenzisa le gama lethu uvutho ndaba ngoba esikhathini esiningi sisebenzisa igama lethu ukuchama mase umuntu wesifazane expect ukuthi should nami kufanele ngichithe something konke kufanele iphume if kuukuthi ngiyachama kanti umuntu wesilisa ochamayo umuntu wesifazane akachami ufika kuvutho ndaba alright yebo kuba khona labo awuthola ukuthi bayachitha kodwa okunye ke lokho but nje generally umuntu wesifazane ukufika kakho kuvutho ndaba kuyinto emoya emizwa kumuntu wesilisa kuyimizwa kodwa ephuma nokete ezilithize libonisayo ukuthi cha sesifikile manje ekupheleni kodaba now yini ke uvutho ndaba kumuntu wesifazane uvutho ndaba kumuntu wesifazane umuntu wesifazane ngalowo mzuzu efika kuvutho ndaba ingesikhathi lapho esefika kwisicongco semizwa yakhe yokuthi ibona ubumnandi okukhulu kakhulu lokhu esekuzwa ngokumzimba wakhe ngokomphefumulo wakhe futhi ngoba kubalekile ukuthi
ngesikhathi efika kuvuthondaba akukona nje into physical, akube ukuthi ukuthembile nawe, ukuthi urelaxile nawe kuwena, so kuza relax kusho ukuthi lo muntu nomzimba wakhe awukuthembe. Ngoba if umzimba wakhe ungakuthembi useba tense, then if seba tense ngeke asafika kahle kuvuthondaba ngoba ukwazi ukuthi ube ne-pressure mas ube ne-pleasure futhi ngoba ngesikhathi u-tense ubumnandi awubuzwa kahle. So if umuntu wesifazane sefika kuleso siconco sobumnandi lokho ngokwemizwa kwenzakalani-ke emzimbeni wakhe? Kumzimba wakhe uzothola ukuthi inhliziyo yakhe izoshaya kakhulu, izishaya udambayi, nokuphefumula kwakhe futhi kuye ukuphefumulele phezulu. Inyama zakhe enkomeni yakhe, kwinkomo yakhe nakwisinya sakhe embubeni yangemuva kwisinqa, konke nje ama-muscles abambe isitho sakhe sangenzansi ayabamba ayayeka, azizwa ngathi kwayena kunogesi ogijimayo kumzimba wakhe ezokushisa nje okugijimayo ngomzimba wakhe okumnandi lokushisa. Kwesinye isikhathi azavevezele nanokuvevezela. Ngalowo mzuzu-ke usuke kwamzimba wakhe usensitive ngale ndlela ukuthi umthinta kancane, i-movement encane nje wathi fendi wathi fendi kancane nje, wo, kuba ngathi into enkulu into oyenzile ngoba umzimba wakhe usuke usensitive kakhulu ngaleso sikhathi. Uyabona ngalowo mzuzu even nengqondo yakhe engenza ama-movement enze nama-sounds kwayena akade engazicabangi ukuthi engawenza ngoba kuba angathi yes, ngoba kuba ngathi kwayena akekho emqondweni wakhe ngaleso sikhathi leso. So usuke sefika-ke kuvuthondaba. Now uyabona ukuthi lokho ngikudescribe-ayo-ke kwavuthondaba into eyenzeka kuyena ngomzimba wakhe, into physical. Alright? But ngitheni futhi ekuqaleni ngathi imizwa yakhe ebalekile ukuthi akazizwe ephephile ngesikhathi enawe, so that ngesikhathi efika kuvuthondaba akabona ukuthi ngingakhala mengifuna ukukhala lana ngamemeza ngoba urelaxed. Ngoba if ezibambile imizwa yakhe ngoba akekho relaxed nawe ngoba akakuthembile wena, then akasafiki kuvuthondaba okugcwele even yena. Alright? Now khumbula ukuthi uvuthondaba-ke awukho into physical kuphela njengoba ngichaza, but also uyi-chemical emzimbeni wakho ngoba kusuke kunama-hormones thizeni okuyiwona umzimba womuntu wesifazane owakhiphayo, okuyiwona futhi agcine menza abe nemizwa. Ngoba kwasekuqaleni ngesikhathi ezoba manzi nje ukuthi sinizongena kumdavazo kunama-hormones vele awakhiphayo umzimba wakho ukuthi abe manzi, akuhalele, akufuni. But if esefika manje kuvuthondaba nakhona kunamanye ama-chemicals awakhiphayo. Lama-chemicals amenza ukuthi ngesikhathi sefika kuvuthondaba kuwena akubamba ngathi akufaka inzipho, donsa izinqa kusondeze kuyena. It's part of enye i-chemical kuthiwa oxytocin asukufuna ukusondelana nawe, abonde nawe. Kube namanye futhi ama-chemical okuyiwona amenza yena ezubumnandi nenjabulo eningi ngesikhathi efika kuvuthondaba. Kube namanye ama-chemical futhi amanye umuntu wesifazane ezwa ngathi engakhala, mbona omunye akukhale azakukhipha inyembezi. Kube namanye ama-chemical zenjabulo. Kube namanye ama-chemicals futhi awakhiphayo amenza ukuthi i-mood yakhe, akakhulukazi after sefikile kuvuthondaba, uthola ukuthi i-mood yakhe kuthiwa serotonin leyo, i-mood yakhe iphezulu, ajabule nje. Yabona njena aziculele yedwa noma enzani, noma eqede lapho hawu baba ufuna ngikwenzele ikhofi namhlanje noma yini oyifunayo. Uyabona, it's part of loma hormones akhishwa umzimba wakhe ngenxa ukuthi ufike kuvuthondaba yena. So umzimba wakhe usukhipha wonke loma hormones manje kuyena, okugcina futhi ku-eda kule mizwa engikhuluma ngayo ukuthi kunemizwa eminingi ehambisana novuthondaba. Now sike sikhulumeke kakhulu sinawe ngokuthi ama-hormones ziningi izinto ezenza ukuthi ashintshe ama-hormones. So uyabona ukuthi omunye angefike kuvuthondaba ngendlela bokumela ngabe ufika ngayo ngenxa yokuthi kukhona ezinye izimo ezivimbela lama-chemicals manje okuyiwona nawa edayo ukuthi abe nemizwa azoyifika. So uyabona ukuthi uvuthondaba womuntu wesifazane awukho nje phakathi kwemlenze yakhe kuphela. Alright, usemzimbeni wakhe, usengqondweni yakhe, okusho ukuthi phakathi nokwamadlebe futhi. Uyabona? Kusho ukuthi nesimo somoya. Moya, yes. Ukuxhumana kokwemoya. Yes. Doc, sathi masikhuluma la wakhuluma indaba ukuthi kuyenzeka ukuthi kube khona ama-issues ebudlelwaneni phakathi kwalabantu ababili, wesifazane nowesilisa. Yes. Okungenzeka ifane nama-harms, ihambe ibhamba
imoto ishayeka ngenxa yalezo nkinga ekhona because ingqondo ibuyisa lezo zimo enjalo bese iyamphazamisa. Kodwa ke futhi bese kukhona lento esithi makeup after sibe nequery noma xabana. Lolo cansi lolo lwenzeka lapho luba khona kuyafika ukuvuthondaba kodwa futhi nendlela elithokozeleka ngayo alifani. Sekwenzeka kanjani la ithola ukuthi inkinga ziyaphazamisa kodwa futhi uma senkade sithi ngiyayilungisa uyabona makeup uyabona ke lapho kunabantu othola ukuthi if yena eke wangaba right emphefumulweni wakhe all right ngesimo esithize if ningakadluli kusona leso simo yabona ukudlula kwisimo is part of ukuthi umuntu athi cha bengirong ngiyaxolisa okay if ningakadluli kuleso simo then akulula ukuthi umuntu avele avula amagate if ukuthi kunezimo zengxabano ningadlulile kuzona kunesimo sokuthi naye akakaxoli kahle ngendlela kodwa uyabona ngesikhathi sekuthiwa khonto kade yenzekile kwakhona ufikayo seyaxolisa yabona lokho kuxolisa kukodwa kukhikha kufake ku drive again leya hormone engithemina yini oxytocin le yenza ukuthi ke manje angathi umfuna eduze manje angathi ngabonda isekwenza ukuthi umhalele even more kunenye chemical futhi umzimba wakho ikhipha kuthiwa i-vasopressin eyenza more ube nanesikhwele kind of ube protective ngaye lo muntu ngesikhathi nilalana so yabona ngaleso sikhathi ke leso usuke ke somfuna even more uma denixabene suvuka manje nayo isikhwele sakhe sokuthi somfuna more kakhulu so ngicina nomdavazo wenu usuba strong kakhulu ngaleso sikhathi ngoba kusuke kuyini not because ngithi u strong mhlawumbe igama strongly wrong kodwa kusuke ukuthi imizwa isuke kade kunemizwa eminingi phela uyabona kubudlelwane isikhathi esiningi kuyimizwa either leyo mizwa iphezulu noma iphansi kodwa kuyimizwa so usuke kade iphuma kule mizwa mhlambe kade imphethe kabi manje simvile eminingi futhi manje imizwa emnandi emihle so nithi mase nidavazana lapho lo mdavazo ube umdavazo engasho ukuthi uyashisa all right but ngibawonisha abantu ukuthi ningajwayeli lokho ukuthi umdavazo kuyiwona omnandi lekhaya kuzoba yilo after ingxabano because nomzimba uzojwayela okay kube nomkhokha ukuthi njalo kufanele nize niqabane nina kuze nithokoze futhi lezi indlela zokufika kuvuthondaba ziyahluka yini kubantu besifazane noma zihluka kanjani yes ziyahluka umuntu wesifazane akuwona wonke umuntu wesifazane ofika kuvuthondaba ngendlela efanayo all right ngendlela efanayo futhi akufani futhi nangokuthi ufika kuvuthondaba strong kangakanani all right kunomuntu wesifazane ozothi efika kuvuthondaba afike kuvuthondaba ngokusheshsha nje manje usefikile omunye athatha isikhathi eside ukuthi afike kuvuthondaba omunye afike kuvuthondaba ngokuthi umdlalise ngobhontshisi nje umthinta kubhontshisi use right omunye adinga ukuthi uzungene ngaphakathi kuze afike kuvuthondaba omunye azadinga ukuthi umthinte kubhontshisi ube ngaphakathi kuze ufike kubhontshisi so uyabona ukuthi umuntu nomuntu wesifazane ngeke kuze kufane yabona ngoba yes omunye uyahlikihla amabele omunye awufuna akafuni wathinta amabele that is why mshenge ngithi asinga confuse ukuthi uma usungenile kuyena umuntu wesifazana kusho ukuthi automatically lo muntu uzofika kuvuthondaba ngengizwa abantu besilisa kakhulukazi labo uthola ukuthi uzwana nomuntu ongakazazilani nomunye umuntu wazi yena kuphela umthole fika uthi hawu Dr Mthembu inkinga uthi akazizwa yena efika kuvuthondaba kodwa mina ngiyamuzwa efika ngithi umuzwa kanjani wena there's no way wena ungezwa yena umuntu wesifazane efika yena engazizwile okay manje uthola ukuthi ngoba lo wesifazana akanayi experience uzwa ngowesilisa ukuthi hawu ngikuzwile ufikile akakwazi agcinela lela lo wesifazane ezitela ukuthi hawu kushuthi ngifikile kodwa angizwanga uyabona naye afika ukuthi ubaba uyangizwa mengifika kodwa mina ngizizwa akakwazi ukuthi imizwa yakho wena ukufika kuvuthondaba akakwazi ukuthi yena ezwe imizwa yakho ngesikhathi ufika kuvuthondaba abanye ba mistake ukuthi ngesikhathi umuntu emanzi akusho ukuthi umuntu emanzi ufikile kuvuthondaba right but also munye a mistake ukuthi just because ngingenile phakathi kuwena
then kusho ukuthi wena vele ubumnandi uzobuzwa, kanti akubona wonke umuntu ozwa ubumnandi ngokuthi ungenile ngaphakathi. Omunye uyathuka umuntu nomzimba wakhe uthuke ngesikhathi usungene ngaphakathi, abusekho kubumnandi. Wena uzomuzwa tense, kanti lokuba tense kwakhe ingoba uyena osethukile. So ukumngena umuntu wesifazane akwenela nje kuphela. Umuntu wesifazane nomzimba wakhe uyadinga ukuthi yes noma umngenile, kodwa akube ukuthi nomzimba wakhe uba nokukhululeka, ngoba ngesikhathi ekukhululekile umzimba wakhe ilapho engasakuzwa khona ubuhlungu and ilapho esizwa khona more ubumnandi. Okay, uma sisakhuluma ngako indaba yokufika kokuthondaba kwabesifazane, ikhona lento ethi kufanele lo wesilisa kube khona indawo ethile ayithintayo, bese kusetshenziswa igama labo G-spot. Yes. Kunzima ke kowesilisa ukumba lelo golide nokufika kulelo button lelo. Why? Yini engalekelela wesilisa ukuze akwazi ukuyibamba i-G-spot yalo wesifazane? Lo asuke ethandana naye. Okay. Uma ngikhumbula kahle sikhuluma esikhathini esiphambili bahlukene abantu. Khona omunye umuntu njengoba ushilo, khona omunye umuntu okuthokozelayo ukuthi athinte amabele, khona okuthanda ukuthinta amabele, kukhona futhi osensitive ukuthi idlale ngobhonjiswana. Look, lento kuthiwa i-G-spot akusona i-sport njalo, kuyindaweni enkulu kabi nje ngaphakathi enkomeni kumuntu wesifazane odongeni, and akubona wonke futhi umuntu wesifazane obuzwayo lobumnandi, kodwa leyo ndawo iba mnandi ngaphakathi kuyena ngoba kusuke kuyingemuva umhlane kabhontshisi. So meaning indawo kuyiyona kumuntu wesifazane ngampela enemizwa kakhulu ubhontshisi, either engaphandle ubhontshisi noma uma ungena ngaphakathi ungena kumhlane wakhe, lo donga ke lolo umhlane wabhontshisi melithintekile ilona eliba nemizwa. Kodwa ke abafana abantu besifazane omunye nangale kwaloko uthi umthinte kulolo donga, if kuukuthi umuntu wesilisa nje ophiwe, if omunye ubuzo bomnandi ngesikhathi uthinta umlomo wesibeletho, so ungena ngaphakathi uyothinta umlomo wesibeletho sakhe, omunye futhi uyakuzwa ubumnandi ngokuthi umthinte kuleyo ndawo leyo. Okay, but i-advice yami ukuthi kakhulu more than anything ukuthi musukuqagela uwedwa, khuluma naye, ngoba ukuxoxisana nomuntu wakho wesifazane kona kubalekile ukuthi asho ukuthi kuphi lokumnandi khona. Ungazitsheli ukuthi if ethulile uyakuhlonipha kumnandi, ngoba ungathola uthule nje ngempela ngoba akezwa lutho, and uthule ngempela ngoba uyasaba nokukutshela ukuthi akezwa lutho. So wena ithi noma nenza ukuxoxa naye ukuthi ku right la, even from the time of foreplay nje kumnandi lokho, uyakuthanda lokho, ngiqhubeka naye umuntu wesifazane akakwazi ukuthi avuleleke asho ukuthi qhubeka, softer, yehlisa, qinisa. Okusho ukuthi dokotela kubalekile ukuthi naye lo wesifazane awazi umzimba Azazi. azazi yena. Nayo leyo kuzazi inako ukuthi sikhulume ulimi lokuthi kuthiwa khona uDJ, oshuthi unako ukuyidlala-dlalisa lo wesifazane. Okay. Ukuyidlala-dlalisa ke yiko lokhu okugcina kubizwa Masturbate, ijwabu. Uma ejwayele ukwenza yona, kusho ukuthi useyazi ukuthi kahle kahle ugcina ethinte kuphi yena bese fika. Akuyidalini inkinga ngeleyo phakathi kokuxoxa ke. Uyabona, angithi ujwayele ukuyi-DJ yena chiki lapho ethinta khona, bese ezoyixoxana lwayexoxa naye, bese iqala vele leyo confusion yokuthi lo wesilisa usenako vele ukuthi njoba sikhuluma kanje efuna ukwenza kanje, ngoba inako ukuthi laba besilisa bangafuni kube ngathi khona lento engathi kulawulwa mase kuzocansini. Yazi okuyinto eronke kakhulu leyo,
Number one, umuntu wesifazane khona kade ngimtshela namhlanje besamncane nje ngithi as abantu besifazane nenza into wrong kade ngimtshela yena yokuthi wenza ngathi umdavazo nokulala kwakho uwenzela umuntu wesilisa kanti kumele wenzele wena enjoyment yakho ungale uthi uma unayo ucabanga ukuthi uyangi-enjoy kumnandi kuyena uzwani wena uzwani ngomzimba wakho into ebalekile leyo so yiyo leyo nto eyenza nomuntu wesilisa again umphakathi eyenza ukuthi umuntu wesilisa azi ukuthi umsebenzi wakhe ukuthi athokozise umuntu wesifazane so if umuntu wesifazane ethokozile then akushuthi ngiyindoda if umuntu wesifazane engathokozile kushuthi lokho ngiyazijaja mina kanti naye lo muntu wesifazane une responsibility yokuthi naye enjoy ngomzimba wakhe but umzimba wakhe umuntu wesifazane akulona ijoko lakho 1 kodwa 2 akusho ukuthi yena into ayizwayo ngomzimba yakhe kungawe kungaye naye and naye kumele enjoy ngomzimba wakhe futhi wena vuma if yena ekutshela ukuthi kumnandi la akumnandi la ngifisa ukuthi ngoba if ubonisa wena ukuthi lonto uyayixwaya awuyithandi uzothula wena kuwena uzothula kuwena ngoba uyabona ukuthi lento iyasixabanisa angivele ngithule so ke manje uyabona ukuthi wena uzothulele nayo lele nesidindi esifisa okunye mhlambe lento esiyifisayo ngempela into akadlula kuyona kwenye indawo angabe wena musu kuba nesikhwele uzitshela ukuthi akusho lento into awuyenza nobani menze kuzanele nawe ngoba nawe khona wakufundisa uzofundisa uba awutheshone ngapha dokotela masibuya sikweleke imlalelo lekhoza FM sizokunikeza nawe ithuba lokuthi ukwazi ukuzela nokuphawula kudokotela bukhoma inombolo yethu ilula kakhulu ithi 08600243 lona because olumaphiko phiko selawini nodokotela nomcebo Mthemba kulona ngekhoza FM sikunikeza ithuba njengamanje ukuthi ukwazi ukungena nokubuza imibuzo inombolo yethu ilula kakhulu 08600243 lona ngekhoza FM cha dokotela asibathathe lasibona ukuthi asingeke batholeni ababili abathathu usakaza ukhoza FM sawubona sikhona kunjani kologile ngicela ukubuza kudokotela ukuthi kuyenzeka yini umuntu wesifazane mhlampe let's say indoda isichamile wena uchamile kodwa awazange ukuthi ubani uchamile phakathi kwenu nobabili ngifuna ukwazi lokho ukuthi mhlampe kuyenzeka yini ukuthi mhlampe sichame sobabili kodwa awuzwanga ukuthi uchame nini mhlampe uchame indoda noma kuchame wena ngicela ukukubuza sithandwa sami kuwena yini ukuchama njengoba uthi awazi ukuthi kusuke kuchame yena noma kuchame wena yini lokukhuluma ngayo yini kuwena ukuchama okay manje ngiyakuthanda ukuthi uphendule kanjalo sithandwa sami ukuthi wena ufile ukuthi ujabulile yini so ke manje yini ezokwenza ukuthi ungazi ukuthi uyafila ukuthi ujabulile yini Oh wena usukufikile kodwa manje ungazi ukuthi yena ufikile yini okay all right babe so wena iwari yakho ukuthi usuke uMr ejabulile yini even though wena uyazazi ukuthi ujabulile yes so uyaza ngithi ukuthi umuntu wesilisa if efika kuvuthondaba kunoketshezi lwamafinyila alikhiphayo uyakwazi lokho so enye yezinto leyo engathi i-physical sign ento ongayibona ukuthi khona into ayikhiphile wayikhiphela ngaphakathi kwena okay unless kwawena ulo muntu wesifazane othi if efika kuvuthondaba nawe ukhiphe uketshezi thizeni kodwa ke olwakho alifani even if uyalikhipha lolo ketshezi abantu besifazane sithi bayasikwetha lapho okay even if uyalikhipha lolo ketshezi lo lakho lamanzi mole cishe lifane nomchamo ngoba ukhona nomchamo lapho
alright, more than kwamafinila ngoba kuyena umuntu wesilisa kuba mafinila kwesinye isikhathi kuba mafinila ngathi abambene angathi grayish uyabona nje aqinile kwesinye isikhathi amafinila so ubona ngaloko if kuukuthi khona into achithele kuwena ngaphakathi kodwa sithana sami kumina uphendule lento ade sikhuluma ngayo eqaleni ukuthi wena uthi menidavazana unewari ukuthi yena unjani uzizwa kanjani kulungile ke lokho khuluma naye baby wakwambuza nje ukuthi sithandwa sami ufikile kuvuthondaba uenjoyile ukumbuza yes baby mhlambe kufanele ke nizame lokho mhlambe uyile nhlobo yomuntu othi ngesikhathi nidavazana akakhuluma akasho lutho akakhuni uyathula nje afende nje kube mnandi ukuthi kwesikhathi ngamuva ngesichama umuzwa kanjani umuzwa kanjani like kuba ne-sound akayenza okay so if angayenzanga isound uzitshela ukuthi usuke ngiyamuzwa mayisichama pho warishwa yini ke pho wasiphinise emuva wena uthe uyazizwa ukuthi uchamile ngokuthi uzizwa ngemizwa ngeke siphume lesikole khonto ofuna ukuyibuza wena kodwa uyibuzi lento loke aphuma nge-recess doc kepha ngaphambi sithathe ukubika umlaleli khona ukufuna sure yo ngathola isimanga bakwethu yo angwazi umlomlilo nje engawuthola kuyena wangenza zonke izinto ayengenza zona la yo ngavele nje ngathi mesengiphuma ngisengihamba ngiya le ekhaya ngamfuna la ubaba yo bakwethu kwasho ukuthi akekho nabe baseduze kwami baba yo ngangiyoba ngedwa ngithi uphi kodwa ngathi mengifika kuye ngambamba ngqi ngathi wema ankulomlilo ubumnandi engabuzwa lapho kade ngagcina ubumnandi nje shame hayi ngiyabonga Dr. Mthembu uyayenza into yakho mfuna Nkambamani uhamba wedwa lenjabulo le doda hey uyayizwa ngisayizwe efonini mina namanje lenjabulo le doda ngizwa na ku-call engazwa umenze usazolalela ukhozi sabona nijani bhuti sikhona mfowethu khuluma bhuti wami umbuzo uma unomuntu wesifazane senisenkonzweni kuyenzeka ni-ade track wena wesilisa umuthamile nengafikile kuthondaba yebo baba kuyenzeka lokho ngoba khumbula ukuthi ukuba preg komuntu wesifazane akuhambisani nokuthi yena kumele afike kuvuthondaba ukuba preg kwakhe kuhambisana nokuthi uma nje iqanda lakhe selivuthiwe lilindile isidoda sakho esibhukudayo size siyofika kulona iqanda lifike simithise even if yena akafika kuvuthondaba ngoba ukufika kwakhe kuvuthondaba ayikho lutho akufani nokuthi uzokhipha iqanda cha akalikhiphi iqanda liyaziphumela nje enyangeni even if yena akalalile namuntu lizophuma lelo qanda lilinde isidoda sakho whether siyafika isidoda or not if asifika isidoda yilapho ezogcina sengena kuma period khona yiko umuntu wesifazane uyangena esikhathini even if engekho umuntu wesilisa alala naye so ukuba preg kwakhe akuhambisani nanokuthi kumele kube ukuthi uenjoyile number 1 akuhambisani nanokuthi kumele ngabe yena ufikile kuvuthondaba angaba preg nje ngicela ukubuza okokugcina ukuthi yini ewumasiza kule ndaba yaso-respect uma inkinga ebanaso yokuthi umuntu usikhiphela kuyena bese sikuya sizophuma ngaphandle kuyena look isidoda isikhashana ukuthi mhlawumbe mhlawumbe kuyokwenzeka siqondane neqanda ngakena wena ufuna ukusibeka lesisu ne okay baba ngiphathwe kabi ngisho mase
ukulala ngekhaya ukuthola ukuthi sesiphumile. lapha nje asilindanga ngisho isikhashana ngale ngaphakathi. Look, khumbula ukuthi isidoda umthetho waso kumele sibe amafinyila, kodwa kuya ngokuthi bokade ugcine nini futhi nokulala naye siya ngokuya siba amanzi. Naso futhi ukuba strong kwaso siyahamba sigcine sisiba lula sisiba amanzi, okusho ukuthi asabe lamafinyila lawo okuwukuthi ngesikhathi usiphusha wena sitshuza siyongena ngaphakathi kwena sifike sinamathele ngaphakathi kuyena kuze onoshobshoko bakho lawo bebhukude. So if samanzi kakhulu isidoda sakho uthi uma uduchithile kuyena mase sivele siyaphuma futhi siziphumele, kodwa akusona sonke siphumayo. Kwesinye isikhathi ubombuza naye mhlawumbe uyothi hawu ebusuku ngithe kade ngithi ngiyochama futhi ngezwa futhi khona esinye siphumayo. Ngakusasa ekseni ngithe kade ngigeza ngathi mengifaka umunwe ngabona ukuthi awukhona esinye isidoda esiphumayo, or mhlawumbe ngithe ngisemsebenzini ngezwa kushisa nje kwakhona okuphumayo. So ungabi worried kakhulu ngokuthi kukhona lesi esiphumile ngaleso sikhathi, ngoba umzimba wakho uyakwazi ukuthi ukhiphe isidoda esiningi. Sikhona leso kumele singene ngaphakathi, siyakwazi ukuthi singene phakathi. Kodwa ke angikutshele ukuthi yini ongazenza wena kuze isidoda sakho sibe strong, okay? Number 1, khumbula ukuthi isidoda sakho njengoba ngithi siyamafinyila nje, sifuna ukuthi sibe amafinyila, kodwa futhi hayi kakhulu, ngoba kuthi nasodokotela uma isidoda sesamafinyila lawa aqine kakhulu sesiyazi ukuthi onoshobshobhu bafile laphakathi, sebafile sebebambelene bodwa basakwazi ukubhukuda. Kumele yebo sibe amafinyila, kodwa lawa alulekayo ukuthi lezi zinto eziphakathi azikwazi ukubhukuda. So khumbula ke nawe kuwena if unamafinyila nje nasekhaleni waphuza idrink lento ezine acid kakhulu, kulula ukuthi amafinyila vele azigijimele nje. So into ene acid ngaphakathi noma yiphi inhlobo ye-acid izohlambulula isidoda sakho. Alright, so if wena uyazi ukuthi ufuna isidoda sakho sibe more amafinyila singagijimi kakhulu, awuke wehlise kakhulu entweni ezine acid, yes, but also kune vitamin ongayithola okuthiwa i-folic acid noma i-folate. Alright, uzithengele yona udlele yona nje, it's very good, izokusiza futhi ukuthi iqinise kwesidoda sakho. Amakinati aright, okwatapheya njalo njalo zinayo leyo chemical, ozipinashi, imfino zinayo leyo chemical, kodwa nje munqena ukuthi uzolokudla ukudla okungafani, hamba nje ekhemesi uthenge wena i-folic acid noma i-folate, iyona ezokwazi ukuthi kusize ukuthi ibuyise isidoda sakho if kuukuthi uyasibona samafinyila kakhulu. Ngiyabonga kakhulu nje Dr. Sobukwe ukuphuza, siyasizakala kakhulu lapho. Enye into Dr. esibuye silimaze ngayo bathina basekhaya. Le ndaba le yokuthi uyabona uma ngihleli ngixoxa ngendaba zocansi, bese uthatha lezo zinto ngabantu, usufika kulo muntu osuka ngithola sikuzenza, uthola ukuthi uzoya excela ngazo, hayi ngoba ngoba ukwenza nokutest ukuthi iyasebenza. Uthola ukuthi siyasebenza kanti ungayenzi ngokuthanda, bese ukuthi uhamba kwesikhathi uthola ukuthi usiyayifuna lento lena, kanti wena wawungenzeli ukuthi wawufuna nawe ubeka isikhosi sokuthi hayi ngikhulu manje lokhu ngifuna lokhu kulimaza ubona ngathi awuyenzanga. Sincese baba, uyabona into yezikhuthazo kungizweke mina ngibiza ngokuthi izikhathazi, ngoba kuhambe kukhathaza umphambili. Number 1, but also kuhle if uzoyenza ngelinye ilanga, mhlambe futhi umtshele umama azi ukuthi namhlanje kule weekend ngizosebenzisa ukuthi azi ukuthi ingoba benisebenzise lokho, angaboni. Yes, angazitshela ukuthi ngesinye isikhathi uma wena ungasaperform ngaleya ndlela kusho ukuthi mhlambe lo khona lodlule khona, mhlambe awumuzwa yena, mhlambe awumthandi ngendlela. So akube ukuthi nje into enzoyiplana ngalelo langa, yize akumele uzisebenzise kakhulu nazo izikhuthazi, ngoba zigcine sezukhathaza umzimba wakho, usuzitshela umzimba ukuthi akudingi ngiyenze mina lento, uzovela aphuze le nto kube yiyona ezongenzisa lento. So uyabona ukuthi if usebenzisa zona lezi zinto kusuke ngawena, kodwa kusuke kuyile drug or le chemical okuyiyona esuke silala umuntu wakho, agcine sefuna yona ngaphezulu kwakho, kanti kuhle ukuthi umuntu wakho ajwayele wena nje, azi wena, athande wena futhi. Asibonge kakhulu umlilo nawe futhi kunjalo baba. Dr. Isona isikhathi ukuba ngiyangami ngabe sifakele round 2 ngabe siya round 2 manje ekhaya
isona sikhathi esesiphelile sekudala kuvele kuhanjwa. Kunjalo. I think njena Mshengu kubalekile ukuthi izithandwa zethu even though kusasa ngesonto elizayo sobe sikhuluma more ngokunye kodwa ukuthi nje kubalekile ukuthi abantu nama couples adlula kulezimo lezi ukuthi yabona entweni yomdavazo ungazijudge number 1 but also fundani ukuxoxisana nokukhulumisana ngendlela understandana ngeke umdavazo wakho ufana nomdavazo wabanye or no ex womunye so kuhle ukuthi naye lo wakhe kabusha naye lokhu okwenzaye naye you know but ngifuna ukuthi kubantu besifazane themselves ukuthi abayeke ukupretenda ngathi uyayi-enjoya into ngoba if epretenda ngathi uya-enjoya umdavazo benga-enjoy then naye lo muntu wesilisa angeke azi ukuthi kumele ngi-improve lana nginga-improve ephi ngoba ngiqanjelwa amanga vela ngoba ngazi laphi lokumnandi khona bengapretendi futhi uma kubuhlungu enze angathi akubuhlungu athi sheshisa kanti ufuna ukuthi usheshe uqede ngoba inhlungu lezo ziyi-warning kusokumzimba wakho kukhona into okutshela yona ngokuthi khona into eyinkinga but more nawe-ke uwumuntu wesilisa ungazitshela ukuthi umphambili wakho kuphela uzokwenza ukuthi umuntu wesifazane afike kuvuthondaba zikhona ezinye indlela but also nomzimba wakhe ukuthi umuntu wesifazane akazizwe ephephile ethandwa edingwa ebalekile kuwena ezinye futhi zempawu nezinto ezi-edayo ukuthi umuntu wesifazane afike kahle kuvuthondaba azibone ukuthi uyathandwa and uyadingwa wena alright abantu banikeze inkcukacha mawungekho lapha emsakazweni. Yes, eMedilution lapha esibhedlela mhlambe kunekhaphule ekhona nenkinga emshadweni wenu nenkinga ekameleni kunenhlungu kune-stress kune-trauma into endlule kuzona manje umdavazo ugcina ungasabi right ngasithinta sinisize kubudlelwane bakho esibhedlela inamba ithi 072 994-7547 ngizoyiphinda 072-994-7547 and then ufuna uklina umzimba nje ema-clinic ami inamba ithi 031 eThekwini 765-8475 eRichards Bay 035-760-156 Dokotela sibonga kakhulu. Kusuka kuhle. Luzophetha umkhankaso wengoma ehlukanisa unyaka ngegiya eliphezulu ngokuklomelisa lowo wengoma ehlukanisa unyaka 2025 ngonyaka we-VW Polo TSI entsha. Lalela uhlelo olukhethekile lweroza nabangani bakho ngomhla ka-23 kuMasingana ka-2026 kusukela ngo-3 ntambama. Uma ufisa ukuba ingxenye yalo mcimbi uzibonele bukhoma phuthuma ufake isicelo sakho ku mthethwa p@sabc.co.za. Izikhala